Ilo tuspa ia. So ai foi le tusi Philippi. Philippi lona mata upo tolu. Fai upo mua. Fa anta mai la reiva. Philippians chapter 3 verse 1 to 9. Ya fa ilo tu pa ia Samoa. Ma ya ka fai kau fakas. Ya. Se men pa was ready to kusi mo fai tawina. Ya ta tu fai tau fatasi. Ore to. On mua i o tau. Ia o tau li. Ia o tau e whai ngā ruenga leanga. Ia o tau e uat. A wā ore au pere tomi moni. E tua. E wha. E le whanongo lango i lāre tino. Ai le wha pēr ua au noa au. Ina ua. Tuanga. Siri ona tele te au. Na perito me ina i le pō e walu. O le ainga o i Sarae. O le tu ainga o Peneami. O le Peru. Mea ia. Ono ia ua wha ina mea uma. Ma o manatu o tauta lava ia mea. Ina ia o maua keriso. Ia maua fo ia au ia te ia. E le ia te au sa ua mi o tonu. Fono. Ai peitai. Lea whatua tua ia keriso. O lea mi o tonu lea mai lea tua. Whatua tua. Amene. Ia o tatou. Text na ni tai au. A makale from talanga paulo femai. It is not trouble for me to write the same thing to you again. That fa sa bonga ben. O tele musu e toi tusiatu yat. Tusiatu ia mea. Ua uma ona o tusia. Ai ia from kalanga le apa. Nana mele ali ali mai me kau. Me kau re fa mangak. Ku sai fauringa mai wa uma karangoa paulo mele. I leko fe me paulo. It is not trouble for me to write the same thing to you again. A fe penga uma la un ngai paulo. E le fa vai paulo ko la un ngai fo. Ai se. Fa mangak. Fa penga no e karesia. A fe lo ke la mangi. Ya, eu mo foi ngalo. E au wala ngai vai fai la un ko fa mangak ku la un ngai sis. Ko lu masinga, ko la un. That's exactly what Paul says here. It is not trouble for me to write. Long as I Paulo go with. Wait a minute. Saulo la lo segundo. Longa lo kala le fai. Same thing, same teaching. La ma fuanga den fakale fe mai. It is a safety card for you. La fa sa mo sangale mu wai o to. E hawa o kupea. Hawa. Menge kai pe o me fangale. Fa se vision. Ta kan mo fa. Tanga be. Afrika usanga review. Ko fa mangak. Ko su mai me.
Kai whapengala te au reka mo i epa. O kiu ke foi la ka koutono aina. Whamangaku. Ka mā a whai. O oi whai a loko ra whiawhira aina. Awar whawai vai. Whai lau kiu ke ngā. Whamangaku, whai loko. Whangau o mai whai loko. A whai o ka mā por ki ngā. O lau kiu ke raro whau kuanu. Whai. Because he says here, it is not trouble for me to write. Ele vai ei Paulo, au fai la uma. Au vai. Last Friday I was sharing for a prayer meeting, and I think that's the second time I share that story. O longa lua nga ke ngo sharing aile, ta upure ngo tal no elas farili. I say, I just want you to keep in mind how ka ko lo ko ngalo. O ka ko era ko la ngai ka se. So bela me Paulo. Eleva vai. Ka ko. Like what Jesus says to Peter, feed my sheep and lead my sheep. Awar fa vai. Makar ka la Paulo. Mai la application dia po. A le ma fuanga. Saunga fili mu wai. Safeguard ile ekalesia. Mangaya ia kako maftanga das fali. Last night we were invited by a birthday all our family attended to. On our way back, because I was driving the car towards the party, towards the birthday, I made a lot of fear cavali. Mako foi não. A família cara lo fear. Pei ang falo mo mo. Ile mele ha ka ngo elas farili. The sharing of God. That's exactly mele ka fai fang. Ko fa mangak. Ora o cara lá na fai pouco, pe ora o ko ma fa wi ofi. Spei ang ka ngo mo tet le mele. Keep that in mind ang manga yo kan. A ka ko puponga, o fe ka ki sului. O deli. Ko fa mangak fo elas farili. A o mai fenga ka. It is me exactly me for it is not trouble for me to write the same thing to you again. It is fafika udia kia. This fafika udia kia. Mele me fai la unga. La unga lup. Awar fa vai. La unga ngai. Aluan ko la unga. Even if it's still the same message, but kauponga angai loko ngalo kako e ke me ngalo ai ko fa manga awara the safeguard o le kalesi akara la Paulo le fa i lai e anga i meu awa onga se na au mai ko ngolo awa onga i ane kar ngo mo fa i le GRCC Philippians. Ang vai nga ye le merka pula fongo. Le kere ra i fasio i merkura. Awa nga la nga le la sa ukong. E a fia ia se lo futu no. A fia i me ia sa wa oi. E po fa mai fa i pungulo nga lua. Ile NIV mari verse 2. Na fa tasi la vona ka ue Paulo le upura. Beware. Peta ora nganga tu siele tu spa ia. E fa tolu dele. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the false. Circumcised. Fa kolule. Tala noai. O le whamaratu lea Paulo. I le kalesia. Asea. O ia tau mai ai. E mutuata tau lava. O ngā alo ka kouma. Whaatau ina. E tua ngā tangata ia. Mai ngā haka ia tau ia ili. E Paulo ili bela.
Na tupu ai le taimi o Paulo. Ma o lo tupu pea lava. I nei vai taimi. I le awa onga sere kau mai kongo leo. Tangata ia. E o mai. Ma awa onga. E whaasi se inga ai e karesi. O sa se mea lava ngā roi Paulo i kei ka imite. E whanave ar koe ngā kapo inga rea iu kaia. Anga e mapo kapo inga ka kai le dako kura. Le nganga le whawhala saio. Pharisees. O nganga i o a kaia. E le kanua la kou i or kura foko mea whapenga. Nganga la i e whawhala saio le kaime o Yesu. Le nganga le whaukua inga i e Paulo. Kilisianga o Philippi. Ia maka ala lai mea. Anga o le whakusa e Paulo me le beware of the. I ka haka ia. Ese more le mawhau o sau kala o whai aku. Ko ki whai keke i bengi o miki. Kua le mawhau aro kala. Ku loro unkumana. Verse 2 e koru ku ainga. O lo tau e Paulo tangata ia. Same group of people, but Paul use free description o kakangi. Described by kakangi. Dogs, evil, doers, and false accusers. O kakangi o vaenga i elefa makala e Paulo ko inga kakangi. E o mai ma o onga sei kongolu. E whakusa inga e Paulo rea. Tai whaku. Ko lau alo kumna fin. Anga upunga kusi. O mea le whakusa kusa i po. Kai ngā kaka ia mai mawa. I le kūmaranga ngu o ia ku ngu o piuka ia. O ni mea ona lea e maua lalo. Ko e tū leanga vui ngani. Mea leo kai wha. A le whakusa kusa i po. O le tau e Paulo. Beware of dogs. Ja, nou ik ook zie de vier kijken. En ik ga ai. Dit uit. Ja, deze is vier kijken. Lua. Ele loa fa lua lo ska kan mengi kijken. O winga ngai ko ki ai mo ka ka sawi. A ong se sawi mafo fo nga yang nga ya. A mai le fe au se le kong e male pepe. Vai ai e karis. Winga nga. Ele em ko ale loa fa lo jesi. 21. Just come in and do it. Tapenga. Pega o ferro. Or kala Paulo le foi le camper. Beware of what? Dogs. It's not me. O eu marcar. Ola kau e Paulo ka kai ore. Mai. Kai pe le ka ke o ko ya. Le ska mo ore. A for ya, si ka ko ko. De verso do mana. This is how they did comparison boka ngaka o mai ma o se. An mo me fo mo. La fa mangaku a Paulo. Lafa mai, it's not trouble with me. Anga se me fo. Inga vai kaimi. It's not a new thing in. Kufa yu kaya ma kaimi o so fo Yesu. O ngai. Mai ya ka mo kula fo mo. Malam mat kula. Christ. Ia. Ko nga mena ke vai. Ele keis. Paula van me mga wai. O nga mana onga ia fa amariina. Awangal. Kumura kupe ma onga. Mare precaresi. An de pol. Le ai mas poli. Me nga le fa me ele. Fai la uma. Le mai Paulo. Ko ang hao.
Whamangaku. E o mai rana wari e re, kumura kupe, ne mai soara ko whakumara kupe ko ngoroko. Ma o ngan mga, ma le peruk, ere kei, anga o le la kou ngā take, o mai e, le pe karesia, maua mea, pe o refe mei pauroi, ere kei nisi, paulava le mea manao ai, o le manao ia wha marie, ia marie. And they did this comparison, compare one to a dog. E se le mea whaku sei, se kulou walo kumura finita. Ke au ka kokarongo imi. Ia ene whinga alo ia ngara whiunga re. Exactly that's what he says in the one. Anga le mamau spalangi au. But my watch out for those dogs. That's what he says to you. Bava ai me ia. Fiu e ka make por ala nga karabo. Ala ka langu pau do. Evil. Ya ai ki kilo le le. Ele ku mama. Therefore Therefore email to low. Ele ku mama. Ia winga nga por kakahe. E parpala me le loko me fat. E le ku mama ke va parpala me fat. Exactly. Well, I'm trying to say this because ole mea, ole fai ele kala pau. E fa kusa ia. Tangata ia. E a foi lá ia ka kom kwa fa tekere. A saus ka au sunga. Sau lo fala u. Ko ki kilo le. Bos ka ka le fai ka ko inga ia fai so fa o la inga. Na fidia. I ke o sausa ka le fidia. So ngala nga kudunga i. A fa inga ia yor ka ko. Fa ngamara. We have to understand our theology. Every week this is kaki kalangoa, Philippians, kakapaia. Kiofo ka kore mamla mai. Ya ai faia angai kusa markalapo. Bas fo ile ko faia fo. Ko faia fo. Pe ko ke le lava pe ko yo mai lo or meana. Ele vai ser ka ko ngwana. Ele lo fa ka. Jute. Enfim. O lo fai ngora e paulo lo wari ia e ware mai ia. A nga se tonu lotu a. Peina fai no ai. A wa fa penga winga. O me ni na. Peina fai ngora i le tusia. Le fa fai tau di le fa matala i o Satan e ta ua o ngoi. E ka usa ka ngi o ngoi. Le i le kusi le Ioannes fulu. I lona mta upo fulu. E fai ngosa ka ngi o ngoi. I fa punga mai. Kai pe o le mele ka ngoi ipo. Le fai nga ruas fulu rua i va mai. E o mai o tou i luko. Sawa o ele fa sa winda le lafu mamoi. Ale teksa ka ko le ka ngor ke mi. O le ka ngor ka ifa. Ole luko le si mele fa ku sengai. Mai ya. Na ki kiria la mamoi. Comparison nga mo ka le compare. Tangata o mai ya. Awa onga se e a fi ai le luko. And then we can version 3. Ki tilo I foi naile. Fai pulon todo. Se fai tamal fai pulon todo. Escuta. O punga ngā pele também. Mas o Testamento que sai, o tino,
Au whaka ngofi la uri eka ua mai whale nganga le upura. Whai o mea ku whale nganga le mea leo le peritomin. I le tino. Ngā kau whaile la uri e whape ngā extent. It was also tend to be related to spiritual circumstances of the heart. Ai le loa esi. Le ia te tole nome tolus furu I lona matau poiono. Se whaitau mele mele. E whapeta tona mea ina fo I ele ali I lo atua, lo loto, ma le loto lau whanau. Ina ia ea lo whātu I le ali, lo atua, ma le loto atua, ma lo nganga atua. Ina ia e ola ai. E ese la tombela. This is in spirit. Awo leo kau ku whakase ro ri I le mele I le tino. O kala la paulo le whi. Pelitomia. Moni. Tātou. Ka kaula lea. Desa we ia. Kusa ke kongo mele nga whetau atundi. Ko I whakiria le paulo I ngu ese. Paul made it clear that he and they were true circumstances. This was because they have no confidence in the flesh and instead worship by the Spirit of God and glorify in Christ Jesus alone. Ki lia le statement of Paulo. Sa on ka pula. O le mele la wingar kala Paulo I. O le mele le me I Paulo. Ai la mele ki kilo I mai. Awa o le au perito me moni tatu. E au auna I le atua. E au auna I le atua I le nganga. Ma mita I a ke riso Yesu. E lua mea ngawhe me ngā oreo. Au auna I le atua I le nganga. Lua e mita I a Yesu. A whaila o ska kawhalangi. Tika le ua. Perito nenga mondia. O mea la e lua la mei pau. O a mea lua me ngā pau. E ke au aunga I le atua. Wha le nganga. Lua e te mita I a Yesu. Au ke mika nā ngai o lo ka vale. It's all right, they lo ka vale. Ai le se me ke wha mua ai mika ai. Mita mo Yesu. E ole au nanga. Anga ole so I foi la bembai. La le upunga fa mai la lo ngai le phrase le. Ai le ole fa lango I la le tino. A fai ese se me e ke au ngai. Ke le au fa le nganga. Longa mo ese ole ku nga ka au ngai. Misi lo e male au fa le nganga. E ese la le ku nga ki au ngai. Anga le upure le me ya. O e au na I le atua. I le nganga. O nganga. E fa le nganga. E le fa lango I le. It's all right. E le se le hanga le lo ngaruenga. Ke le okupe. Ai o ki fa ngona ngoi. Don't take it as a priority. Anga lai le upi. Au aunga I le atua fa le nganga. Ma e mita Yesu ke riso. E ke mika la. O Yesu. Child of God should glorify Jesus, Christ Jesus alone. The word glory. Word of glory. Kahua mai man. E fa upuinga e fa nge Yesu. E fa nge ai. Orka ko mika nganga. Orka ko mika nganga o Yesu. Tato o nganga. Ye tautu ngai fai falang. Anga o kele o ka ko ua. Esel me
wala il fa le o nga wo ai fo e se o nga wo fa ka var fa nga ia o le tino a wo fa mo le tino a wo la le tino anga le so mai la lor kala paulo winga I me e lu karango mai paulo lo ngo langa auto is traffic le tala paulo le fai langa life history o paulo sa pride foi paulo sai la le tino foi paulo kanga fai ka nga ele malai vai nga fai lo me la le tino paulo nga malo ai ko nga kupu sa me nga fokavika that is pride anga me nga rika ko ke vai fer bis fora si lunga sia anga ka malo makai ka ua la kasia le ko nga pride mita se mika se me fa lango tikilo le I me limba ngai fa makala inga mai na perito na me le po balu ai nga Israel o le simile ya pa paulo le Israel na Benjamin au e Peru na ia Malaysia la me ke de nga pride ai paulo olha falasai ka malo falasai o malo cái malo malam namat mahro kura phong angai sai fai kau mai le verse ngai kalatia kasi sufa de la fai tau atuina ia awa wo lo lava oi kasi sufa no fa koi e sini fo ilo walu I mata upu fa ayutaya inisia to tele o lo nu na ma tu pulanga fatasi I lo matuana na ia uputu o tama ko vai la ele ko vai le si pride lo ele le ko malo kula fo be fanga le ka le ngai fo ile fa mi pu le ka le ngai me ya fe ka le o ngolonga mam lamba fa kula fo ayanga mawalo po ke viso o mo ke viso paulo por sa le nga la ko ya lui fe ta ka fe le nga nga la ko lo e po e le maro si kura fo e maro si a ore paulo foi sa pride e o ma be fe ele anga le lo nga wenga ele anga lo poco ele anga lo ia ele anga va pe la cante to fo mai a ungi fa ngora ngoi ke wele alo lo asia fa mai awal fa lang la le tinu pe o mele ia po tulanga le po o me ia sa manatu paulo o ia te ia uma meu ia o mai lo ilo na fai upu fio lima ono vaenga na o umanta wai ngasa ke nai lo ai le tulango o mai lo le vana fitu ile iwa tala no ai lo wa la bele o fai lo mai I consider
ua manatu. Mai paulo ua manatu. Mai o le nei e moni lava. O lou manatu ua le ao ngā mea uma lava. Ona o le sidi ese o le poto a la ke riso Yesu lo wari. Mangakunga. Sidi. O le nei foi e moni lava o lou manatu ua le ao ngā mea uma lava ona o le sisili. Ona o ia ua ou whaale ao ngā mea uma ma ou manatu o ota lava ia mea ina ia ou maua ke riso. Wa i ota uma mea ia paulo. Aisea. Maua ke riso. That's the theme of our... Hanganga e tatou lang. Kua i le ai mangi mea inga ua maua. Maua ke riso. Wo ka hoka umangi mea. Yo le pala malama. E le whanganga le whanga pata fingis te. Auna. I le atua. Whaalenganga. Mita. Ai aua le whaatino. Ai tikilo le e mele. Sa mika paulo laltino. Ina ua. Whaola ina paulo. I le ala le ngala koi ngai wheo. Where ala le ngaru i pau. Ia. Ngā langa sui e lopo. Sui mai lea. I longa o langa. I leo langa lo. Ese le mingo te whau le nei tai au. Whanau. Ka koa maka mai o fina mai paulo i le. Lua whailoa mai e. E paulo leo au nanga. Winga sao leo au na. Kolu. Tana noa mai loa paulo. Ina ua maua ke riso. Ua ota uma mea uma. Pena leo langa e tātou o lai. We have to live a life like this. As I said before. O mea o tino ia le lei. But when it comes, e te wha mua, ua whai mo. Ona iei lo lai o le whale tonu lai. Tu mau tātou. Tātou tu mau. I leri. Ua ota mea uma ina ua o Kristo. Me longa iwa, ia maua fo i au, ua ia te ia. Le ia te au, sa ua mi o tonu nai le tūla fono. Ai peitai, na o le o lo fatua tua ia ke riso, o le ami o tonu lea mai le tua, i le fatua tua. Ia ele se whakua paula maua mea. Ele ami o kongu paula kula fongo. Lan me la mi o kongu. Fatua tua i le ri. Sa pride paula nang tula. Anga lenka ko fam kalanga te leile a ngor malo. Si silik malo i u kai me ka. I just realize mun muni. Ele ami o kongu kula fongo. O le faa tua i le atua. Costa faith. Ia le whanau le atua o le whiau nane nei tai hau. Ia tū mau tātou. Pēna whai mai paulo. Pei o le whautuanga. It is not trouble for me to write the same thing to you again. It is a safety card for you. Anga saunga file muai oto. Whamanuia le atua e lo loto le nei tai au. E tusa malana fiong.